Junior Department Zirtu tele min lo thlir tu zong te kan lalpai so Krista mingin chibai kabu ka cheu poina hian Zirlai som pathum na Gideona chanchin kan Zirdona ni niruk indo anti mai June ninga atangani som kum sangkhat le zakua le somruk le pasari khanin Israel ram chu ram thenom te khanin an do ron vak maya chuta chuanin ral thuam le sipai thatna manga te tur chu ni se chuan Israel ram kha vaivut achanga tlom mai tur ang din huna ding kha ani a amai ro chu chuta chuan maktak main Israel ram te takte mai khanin an mani do tu te kha an han beile tak taka reilo te chungin an ne a ram zau takha an lata ani a voina hianin mitlem te in mitam tak an ne dan chanchin ngai nom deuh mai kan Zirdon ani Zirlai masalama te poa kan soi to ang khanin pathian khanin Israel fatika ai gupta ram atangin a hruai chuaka ramtiam kanana khanin an oma amai ro chu katianga pathian mal somna te an dona nuam satakan lo om khanin an ma ni hruai chuaka chan chuak tu pathian kha an theihil thina chuta chuanin pathian ina chan chuale theina turin alam an lo hoile theina turatan khanin harsat na chrang rang kha an chunga khanin a thlentir thina voina po hianin Israel te hianin pathian an mani chan chuak tu pathian kha hoisanin milem pathian te kha an lo biak san le a chumi ani awang chuanin median hoten Israel mi te kha an obet le ta a Israel te chu median mi te hianin nasat takin an ti du da thina chuta chuan Israel mi te hi an hlava then chu pu ka te an biru a then tla nga te chutiang ang chuanin an mani himna turatan khanin kong rangin an bei thina an biru thina tin an mani an ti du da mai pi alama khanin an bu le bal te an ran rual te kha an ti chiat saka an ti hlum sak thina ei tur po om lo khanin an hnu chia sak thina ni Bible chuanin khaw ang main an ei tur an thlai chin te chu an ti chiat sak thin ni in asoya ran nungina hetia engeni an du zong thlai na te le thil chi rang an ei zo duak ang hianin median ho te kha ate kin ani a chutiang chuanin an mang ema ti du da na an tuara ei le in tur an nei lova chutianga mang ang takan omlai chuanin pathian kha an ko le ta a pathian chuanin an tong trai na kha lo ngai thak saka an mani chan chuak turin mi a ko le ta a chu Gideona kha ani a Gideona hi opera khua om ani a hming om zia chu kit thlutu tina ani Gideona hming om zia chu kit thlutu tina ani a tichuan apa hi Joasa ania Baal milem pathian betrin tu kha ani a ni khat chu Gideona hianin grapes or kurra median mi tan an ron muang ti lo awang te po ani mai theia grapes or khur chunga hianin bu lo chila chutianga bu chila na thoka alo omlai chuanin Gideona hna chuanin lalpa vantir ko hi aron in lara nang michakhuai sen lalpa inena ome aron tia Gideona chuanin o kapu lalpa ka hne na omsi chuanin engti zia nge ni hetianga median ho ti du da na hnoya kan omni pathian te chuanin min thai ngela min thlau thader to alom ti hin alo changa vantir ko chuanin he ichak na hianin kalla Israel ho te hi median ho te lakata chandamang che katir che ani lom ni aron tia Gideona chuanin chu ko na chu apoma ti chuan Israel te rorel tu pangana Gideona hi alonita ani chu mizana chuanin lalpa vantir ko kha Gideona hna khanin aron in lar le a khopui chunga apa Baal biak na te asarian biak na thingkung te kha ti chi a kit thlutur khanin aron hriat tira lalpa thupe kang nei chuanin zana
Baal mai cham te chu Gideona te chu ni an nam thlua te chuan asari an biak na thingkung te pawh chu an kit thlu bawk ani a chu wang chuanin Zerubbaal a Gideona kha asari biak na thing te mai Baal an biak na mai cham te ati chiat awang khanin Zerubbaal a tia kau alo ni ta bawk ani ti chuanin zinga te khanin mi kha an han thowa zan lama thil an lo ti chiat vek mai te kha khowar hnu khanin an han hmu a heng te hi tu ti nge ni tia an hanin zo chuanin Gideona ti ani an ti a chu ta chuanin Midian hote Amalek hote le khochak fa te ati a khang ho kha an thin rim em maya Gideona do tur chuanin Zirlai khanin anin kul ta rup mai ani a lalpa tharau kha Gideona hne na khanin alo thleng le a totorot a hama a bs rit mi tam tak khanin an ron pan khoma chung mi te chu ti khan an tir chuak le a Manasseh hote Aser hote Zebulun hote le Naphtali hote atang khanin mi te an ron som khoma ti chuan mi tam tak khanin Gideona kha an ron fin ta an ron zom ta mi sing thum le sang ni lai kha Gideona a mel ma te do pui tur khanin an local khom ani chu tiang chuanin zing taka an thowa Midian hote omna chimlam harot luibula chuanin anin kulve ta chat maya mai ro chu lalpa pathian kha Gideona hne na khanin a ronin lar le a pathian in Gideona hne na khanin thu a ron soi le a chu ta chuanin in hne na om te kha Midian hote an kuta ka pek tur tan chuanin an tam lu tu ke Midian hote do tur chuanin an tam lu tu ke pathian thil ti theina thei ngelin keimani theina ina ni kan hne ni an ti palange chu wang chuanin in clear ro mitlem te chok Midian hote do tur hianin ko chuak ro atia chu ta chuanin an hanin clear a to pa chuanin mi zathum kha Midian hote do tur khanin an thlang chuak ta ani mi zathum te chu Paul pathuma za thevin an hanin then dar lea an chung Paul pathum te chu an vai chuanin totorot le bel ruak te a chunga mei cher da sa te an keng theva Gideona le a hne na om mi za te chuanin kul Midian ho om na kul chu an zuk pana zan duty te anin thla khun lai vel khanin kul kha an zu thleng thla a chu ta chuanin totorot kha an han hama an bel ken te kha an ti ke som vek boka chu vele chuanin Paul pathuma in then khanin kul khan huala ti khanin Paul pathuma in then khanin mun sang atang khanin totorot te khan ron ham ta vak maya an mel ma ho kha an mang anga an hlawa an buai ta nuai maya an ma ni le an ma ni te anin thata ti chuan a then kha an tlan chebok a a thi bang te kha an tlan chi a ti chuan Gideona le a Paul te mi zathum lek khanin mi tam tak kha an hne a pathian thil ti theina mangin hne na an changta a kumsom li lai mei chu melma nei lovin Israel te hi anom ta ani voina kan Zirlai atang hianin pathian chuan engkim ati theia mi tlem te mangin mi tam tak po pathian hianin a hne thir thei ani tin pathianin Gideona a ko lai khanin enge alo ti kha Gideona khan alo om mei am ni kha na alo thoka bu alo jila grep sor khura chu ta tanga kan zir tur chu pathian hianin mitei ma te hi arong bol tur hianin a thlanga a ko thin ani ti kha voina kan Zirlai tang hian kan hrengreng don nia thuvon hi rorel tu te bungruk chang som pani ani a tin lalpa vantir ko chu a hne na aron in lara a hne na nang mi chak huai sen lalpa chu i hne na a ome ati a ka jung kha voina kan Zirlai ani a pathianin a thu kan zirte kan zatan malmin som sakro se amen